kurenga 9 ahabengi babire bari abana b'amashomero nubo batirweho mukono Bishop wa East Rwenzori Bishop George Turiyasingura ahari All Saints Ntara yekushanga muri Chamba Archdiaconry mu East Rwenzori Diocese. Abemezi b'amakanisa bashabira bazire ubutanagirira abana babo na mnongo kubime byo kurya hamwe no kubashweza bakire bato. Abazaire mureke kubira abana bana mu maure abazaire bareka kugira ki no shango musheyido mukasheshe bateke ebakuri y'amahuri 10 akwata mahuri na tera na shura na nagayo umwana na mureba aliye bakuri y'amahuri kimararyo ubwayi n'abana tari kumanya ngo abana ni wowe twetaga kurya amahuri ngo mukure bagira ubwenge bakure nabo bahinduka abantu bomugajo mu ry'ihanga babiho mashomero ngo baze kushwerwa kunu bacari bato abana aba bine bizibu byinshi aha bo barashanga omushinja no mukazi kuba ari kwa batinde businje mu makagabo muretera abana stress orwarirwa mu maka entonganizo mu maka kora umushijo yine ecora no mukazi wawe rahanga katuha parliament y'ekitanda muze mukisika mu bimarireyo mureke kuretera abana stress. Wanyuma Bishop arangirire ko bakorostayo bine kuyimukiramu bakombeka entrance yo muri sawa All Saints Ntara. Abarega banje kanisa barwo mu bufunda barwo mu majumabi nabo bararaje mwabareshemo Bishop tabasa kumanaraje abawure bari kurara kubi abashomesa bari kurara kubi azimwa bakustaba ngo muri kuraraje yatsijiro muri ngo gukora ngo kutandikaho project yo kombeka enju yo muri isa kandi turasima ruhanga abantu bacagira twashoroza abantu bayeraga miliyoni 5 tamyangu ejeshonganeza kutarakereka cyo munonga kurango murisha witu nawe yazo munju eterire kurunzi nikigambwa ko okombeka za town council municipality na za city bigira amateka mengi bitu abakitagwenda town council All Saints ahe kushangwa enshongeji bajigambireho bati rero Bishop ngoko yatsaba ntuzagamba na physical planning committee ejeniye kutera plan kandi karisoza kureba ngo babagayidinga plan ya sorombire buti ako Uganda ya hati ekara usemero moyayo ekara usemero moyayo imanyango within ameza abiri baba nabasuka materials bakusara site kuza kumara na physical planning committee nyaba yamazere mirimo yayo batandwe kombe tanjiro ruchiko mutakore niyo project yona ejonje takatandije akuraga gashakwa Sharif Murungi aba Sky TV ya Genshonga.